Wumugusi. Wanshomoli karibono share grace to chiabono botukenga kingo kwaligania SMS ya mangana majya nyaro kumanya gatiyari to bereto kwaligania cross mambia jali ngentambe kwa chinse chigobono chiabono margoba litukaliga ali ya Jumatano starike merongebere na isano na isato mutinyo gatana gatato umwaka wa bwechiri bubere na merongebere na mange habereka korekana nyiro no murai wense William Samoei Ruto na gendrete ne tara ya chinse asiri tukulia lero na ikirana se tara ya yasense melia ya migore gatia yanda mange hayibona gendrete ko korekana nabo igoni gono omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati agendrete na magendro kane kimango kiranira bokaribwaje asaba menyi we county ya Kisii ayungati yali togendrete kubwatia subo ime ayibo igongo cyo kumanyia ase biro bitariye bitambe ilitunyara kumurekera anabo nabariki baito babere bako yasangereria ime na isiko yorugongo roguse orito kubwatera nero gotera somo na bwimanyerero igakorokwa Lydia Mosekero kalibono asara mumanyi akone kichibi cha muneri cha goikere asenchira jobo ikiranu nabakondera gotubwati gotera nsemeli mtandao nsemeli ya Facebook nabagotonyara buna Ndizi TV News Digital nabagiye nsemeli ya YouTube nabagotonyara buna Ndizi TV News tobasa kweba gotubwati gotera se website yetu na utambe www.ndizitv.net onyare konyora yomo na yanda mangu tuyikamanyere kurwa nsemeli studio tukorana mangana majya senchira jobo ikiranu isatu chiabono wotuko Saranso ikabono tumenya senchira yobo ikira Vincent Onyancha Igotoko cha kemese mangana majya kurwase county ya Kisii anemono maiga yomo governor we county ya Kisii konyarago cha kebeno bagasi we chia bisi chia serikali echibono chirengeta serikali ya county ya Kisii igoberengari au bigendere tukoro kubwatikana nege kolekyo igomo governor cha kiriyo bagachi we chia bisi chio asensemeli ya kari ibiyogotoka bono barabare ni skuru y'abamura ya Kisii imeye county ya Kisii ligate bire chia bisi chia serikali chia county nigochiko kubekwa asensemeyo erikonyarago ikarania obokoreri bwaje gochia sawa menyi ve county ya Kisii roboti ro asenchira yoboime Omugavana we county ya Kisii Omoske Simbarati nigo litskoля lero araire omorobere bogo chakigwa ko bwagati we chabisi chabakoliye meremo ne serikali ya county ya Kisii County Headquarters asensemo ya Karim barabali ne skuru y'abamura ya Kisii School deno mwoko sana nga twa launch the headquarters ye county aiga asobole mo no bolange na cancer center igendete kwa gachu timos negendete kwa ndande koros negendete abantu abukurwe wiki yaita na gendo ronkanyora nga muntu yatamete kurworo korengana no Moske arati nigo anekiribuna omonyakonda obalierere eirabuna niga magachayo arachikwera asige kimya kebere na igone konye gukinya obokoreri kurwa ase abakori emeremo be serikali egento kegwa okobokone gati yaba MCA ese project twarolero mu contractor owansrebia ototebiringe koire mitini emerongebere nene yere myakebere etobo sabanga egasi yakorekana abakori bonse gasi be count no bawo cha cooperate kurwa chi department chonspi no chiwo cha cooperate kurwa igaba abantu bali nyabako nya kuminyoka ba umuntu ago cha ugenda ukora matatu gali cyo sign biashara bine mbiyo. Your Excellency, what was not achieved in those many years, you have achieved it inside 2 years. Congratulations, Your Excellency. As they took you through, Your Excellency, on the designs, Your Excellency, I marveled and said, what a wonderful state of the art building that would truly stand the test of time. A wonderful piece of architecture, Your Excellency.
Ile sasa itafanyika vizuri zaidi wakati tutakuwa all departments working together in one headquarters. It will be able to improve the efficiency of staff and be able to give us productivity ili watu waweze kufanya kazi and they can easily be able to give us more results. Na kubwatikana no kubolia kwa aba MC buna magacho buna yo agachukira eward nigo mwa abaenekeiri buna nachikonekya ingwagacho chire kera sub county lekonekya abakoli emeremo ngoiranira bale asemeremo yabo. Naona hapa Mheshimiwa Paradiso, who is my neighbor from Ogembo, inviting me to put a foundation stone. But I want to tell Mheshimiwa Paradiso and also request the governor that wewe ukienda kuweka foundation stone ufanye kama hii. Contractor anafika kwa site, kazi inaanza, money is allocated so that ikifanyikana tusikuwa kama wale wengine wanatenga pesa lakini hawafanyi kazi. Ekero kugenda iskuras mimanyikane ngas kochoko. And we are going to do this even at the sub county level because abantu abange mbali okoragazi. Abananchi mumanyita abantu. Umuntu no chinsi yagazi nengitugoya na kyako ni karomo kolegas we county. Sensemo yaye omonogeri bwe bunge ye county ya Kisii Dr. Philip Nyanumba ni gama kirembia omugavana ase kitambo kireke na koira eira gochia gusira omugavana ase emerobere yaye ya magenero onsipi ime county ya Kisii. Person, as the Speaker of Kisii County, let me take this opportunity to congratulate you for that good work. As the Assembly, we are the people tunapitisa budget. We will ensure that we have supported you in all your projects you will be proposing, as long as they are bringing value addition to the people of Kisii. Ngoripotelea egetaseni kya Ndizi TV, letaliane Mildred Momanyi. Biamono muliketo Mildred Momanya sorobotorwo asenchira joboikirano gotigana ibono moncho muligirani gomura iwenso William Samoei Ruto achaka benetaro yaye imejer gongo rwanyanza zeritukolya Ruto ni gaba gotadra sensemeria ya Migori aya ni gago cha matoka makema gayo kaletara ya chinsemu ekera gendre tukomena naba Kenya ne mono kunyarwe ya kerekoko kubwatikana ne miroberia ya serikali ya Kenya kwanza Ruto gukona kurwa sensemeria ya kurya yo gotoka imeje county ya Migori chenga gochoko igoro omo yega somuroberia bwa mache asonsemeyo Ruto ni gata birina bwate miroberia miyaisene eliko nyara kwa nek mnango ikarani yale chira cyayo cya saba Kenya no ndaboni ganyara kumurekero kubwatana kwa ye gati ya bwata ni kurwa sensemeyo kwa meria serikali aho bona abagako ibirogo byo buraya cy'wizara maika yo gutugutarara abawaziri bonse na kubwata ni chinsemo chonse ase serikali yaye ukona kora nseme ni gabaga kwegerana gote buno ho cyamo kwa bwata ni kurwa sensemo ya ODM na nsemo yo kwa meria serikali nenchire mo yo kanyara kwikirani yo bokoryo buya ko cya saba Kenya maiga yobo chori koru mwaka bwikiri bubere na 2022 gose 2022. Omurai wese Dr. William Samoei Ruto nigachaka etaro ya matukane ase orogongo rwa Nyanza. Ruto yobaga wikirana ime county ya Migori nigaba kago cha kebeno muroberi bwa mache oyari ida yo kogendereria eryo kwenekya bunakero yo mwikereira macha sobororo ase abananchi baboriwe ko basomustari omutwe ko yarenda amache anena soko yatumeka buya. Hapa katika mradi huu serikali ya Kenya tumeweka milioni 250 ya maji yenu hapa. Na hiyo ni awamu ya kwanza. Kuna awamu ya pili, kuna awamu ya tatu, kuna awamu ya 4 mpaka tutumie bilioni 1 kwa watu maji ya watu wa hapa Kuria East. Muwa ambassadors wetu wa maji. Mnajua mito yetu sio mikubwa, so lazima tu conserve maji. Mimi kila mahali nasimama naomba wananchi wawe vigilant, makini, ndiposa tu conserve maji. Gokinia sekta yoburemi imeye county ya Ruto nigabaenekeria baremi anene bekawa munanigo barachikonyora makabesa ya serikali ayora beba koirania ase kerengo ya inse. Tumeweka pesa kwa Coffee Cherry Fund. Hatutaki tena cooperatives ambazo ni za kahawa ati waende wakope pesa kwa mabank wanalipishwa interest ya 20-25%. Sasa tuko na pesa ya serikali, waende wachukue hiyo pesa, interest ni 3% peke yake. Chinga kiechio ni gaba kerambu ya baremi asomu kiobo bugo keani ari goririe ndagire mense ya Kenya asaine kia ugo ikirani wako bwagachi bwechichiro ase county ya Migori. Mimi nimekuja hapa vile kwa sababu ya mambo ya soko. Mimi nilikubaliana na nyinyi ya kwamba hata mama mboga afanye mahali kuna heshima jameni. Kwa hivyo tumeanzisha soko pale Ntimaru, tayari soko imeanza. Hapa Kegonga tutawajengea soko ingine, mimi nafanya mambo ya procurement.
Pale Kehanja Town tutawajengea soko kubwa ya municipality. Mheshimiwa Rais, na kushukuru kwa hizo mradi zote umetaja. Mimi kama kiongozi wa eneo hii ya ugatuzi, hii shamba tumepeana, hiyo shamba ya masoko zote tunapeana, ya hospitali tunapeana, na tutaajiri wafanyikazi ili tupate maendeleo kutoka juu hapa katikati tuipate na mashinani ijengeke pia. Kurengana nere ni gochi shilingi bilioni ya 1.5 yabekirwe ne serikali asogoikirania umurobere w'estima imeye county ya Migori asate babuna kero yomona chie kubekerwa estima. Hii Migori mzima hii tumeweka pesa Migori 1.6 billion ya kuhakikisha kwamba tunafikisha stima kwa Wakenya wengine 19,000 katika kaunti hii yenu ya Migori, ikiweko milioni 300 ya watu wa hapa Kuria East. Asense moyendeni gasingerera ikirenga kyayo yo kubwatania abakenya bonsi na gosiria obogesaku elio koreta magendero imeyense ya Kenya. Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane. Niunganishe Kenya iwe moja. Tuwache ukabila, tuwache mirengo, tuwache uhasama. Tuungane kama nchi moja ya Kenya. Vile Mungu alituweka Kenya hii, sisi ni ndugu moja, watu wa taifa moja, wa nchi moja, with a common destiny, inaitwa Kenya. Ngo reporter ya Ndizi TV, Eriatariane Evelyn Osero. Destiny inaitwa Kenya. Muraiwese Dr. William Samoei Ruto nigachaka etaro ya Yamatukane ase Orogongo rwa Nyanza. Ruto Myamono umurikeito Evelyn Osero asorobochurwa senchera yoboikirano gotigara boigana kumurekereta yo murewense William Samoei Ruto ase Amatukane ime Orogongo rwa Nyanza goko tigara boiga senseme yo ya Migori. Ruto niganyara gokwana igoro yo mugiro wabalimu okupeto yo genrete kone kiwasinsemo eje maige kigambero konyara gotene ni mugiro yo asegeka asokolende kyombekirya kupeta egetene tabalimu kolengana nsemo yabwekira boniga bagote yabuna kwika genre no mugiro yo ase chiskuru chiabo nambali kuchikira na ase rasmi weke serikali yegule okogani kwabo kolengana no kwigwana kwa babegete aso mwaka w'ikiri 2020 nayo mugo ikomwaka w'ikiri 2025 2021 2025 CBA niko chinga ke chiruta nyara koboli abali mubuna abanyarikira ne krasime ekerekere bagendete ko bekemero bile namba chikikirania okogani kwabo buna balimu chinga ke chibo igoru to niganyare koboli ya ensemo yobo chenu kwane kubuna nkweli kibaraso bonge asomuro bili shiva oyibona wichikirali bagalia NHIF. Walimu kuna mambo tulikuwa tumekubaliana na wao. Mambo yao yote sasa kama serikali tumeyatatua. Mambo yao ya CBA, ile CBA walikuwa wanatuuliza. Mimi nataka niwahakikishie walimu wa Kenya ya kwamba kama serikali sasa tumetoa pesa, tutalipa arrears yao mwisho wa mwezi huu. Kila mwalimu atapata pesa zake. Na mimi nataka nishukuru watu wa Kenya National Union of Teachers kwa sababu wamekubaliana na sisi. Sisi tumetoa pesa, na mimi nataka niwahakikishie walimu wote wa Kenya ya kwamba hile matatizo ilikuweko hapo ya CBA, kama serikali tumetoa pesa zaidi ya bilioni 13 kuhakikisha kwamba matatizo haya yametatuliwa. Kwa hivyo tunataka walimu wetu wote pamoja na wanafunzi wetu waendelee na masomo na taratibu iliyowekwa ya semester ya 3 bila ya matatizo yoyote. Tuko sasa na mpango mpya wa Social Health Insurance Fund ambayo sasa haibagui. Hata kama huna kazi, wewe ujisajili, kwa sababu kama hautakuwa na pesa ya kulipa bima, serikali ya Kenya itakulipia bima ya afya, ndio kila Mkenya aweze kupata nafasi ya kutibiwa bila ya kushughulika na hali ya mali ya mwananchi yeyote. Nyinyi mnanielewa? Ile mpango ya NHIF ilikuwa ni mpango ya watu ambao wako na kazi, lakini tumesema tunataka kuweka mpango ambayo inasawazisha Wakenya wote. Kama uko na kazi ama hauna kazi,
wewe na gotigana yubono moncho murigereria tunyare ko murekera igoro ya magendero boiga yagendrete ko neke kuwane serikali ya Kenya Kwanza asiri tukulia rero bono ni gomure bwense boigo ase emambia yaranyaraga kwarigane kati ya ambassador ane mono ase nyomba yo State House me mocho Nairobi kati ya ambassador banyara kwarigani gwano mu ambassador bwense ya Kenya korogale nsemo ya Netherlands o ambassador ase Republic of Mali na bagono ambassador korwa asenseli ya Cote d'Ivoire konengana boroboni kubate bino bachikubotera na sobamo eliko Community ya Kenya ngonyare gotingyo bwama tegati yechinse cha Netherlands ense ya Mali na boigone ense ya Republic of Cote d'Ivoire unenchire moyo konyara ko ne kibuna konyara gwikirania mange kone ngana bali getiko chikubwata na gati chinse chisatu na boigone ense ya Kenya ngamo no gukinya mangana rengete uchumi obwama to buyana ko ne kibuna emirimo asaba sanko nyare gotoka unenchire mo ya serikali konyara gwikinia na kwegenderia ase sector ya uchumi. Kenya and the Netherlands have enjoyed diplomatic relations since 1964, the year of my birth. Our diplomatic license plates reveal... President of the Republic of Kenya. It is a great honor for me to present to you today the letters of recall for my predecessor, Ambassador Yapi Kofi Everest, and the letter of credence by which your friend and brother, His Excellency Alassane Ouattara, President of the Republic of Cote d'Ivoire. The appreciation of His Excellency Colonel Assimi Goïta, President of Transition, Head of State, the government and the people of Mali for Kenya's efforts in achieving African unity. I salute the excellent friendly relations and successful cooperation that exists between the sisters. Na gotigana yuano mwancho muligerani gobono obomo bolia abwa ebyama anemono abakolimeremo inse eje kyombe kyabo kemanyikanta na kotu asumulikyo bomo nene Francis Atore nigobona bereka ukwana igoro yo mugiro bo barimo oyibono ogendrete ko ne kiwane mono kurwa senseme rya bari mu school ya junior secondary na boyigone secondary konengana na atwoli niganyarre ko mo kyombe gyo bali kabali mu tia service commissioner TSN asokonyara gotaigo kagani kwabo konengana na atwoli niganyarre ko boli TSN kibunango tware chinkwana chiabena na kupeta na baigamo na serikali ya Sobwagare kone kibunanko ikubara na gotegera na gwikirania okogani kwabo nigo chinga kecho atuli hanyarre ko mo kyombe giati ya service commissioner TSN asogo ikaseke gambere kenyare gotenenia omugiro bo bemeremo oyibono gendrete kone kewa ase chinsem na boniga singere gote abuna abantu bantu gwikirania magani habo unenchiremo yokururi bagari yabene asoko nyaro gwikirania emerobiriyo ya masomo ko ndra chi school chinge kubatakana buna nigo gati ya boroki wo gwikiraboni gabataranje school ase kerenga buno omugiro bwa balimu nigo gendrete gati yali bali bagendrete kwe murunganiria ngamo no gotali kwa balimu ba junior secondary ase obuliki babutambo gose permanent and pensionable ase baligeti abalimu chiribu emerongene na batana yo mugose 46000 banyare kulikwa na konyara gwikirania emirimo yabo yechisemi TSC and she was still dying on the return to work formula because of the court order they have received. This court order, to me, I'm not aware, but it has been overtaken by events because the government has already accepted to pay, and there is no need. Our children should not be in class. So what I'm appealing to TSC to make sure that they are in touch with the Puppet Union today. They sign a return to work formula, because if they don't do so, eventually there might be victimization for those teachers who had organized the strike. The TSC, to humble itself and revert back to the requirement and the tenets of the mandate that the recognition agreement between Puppet and the TSC's management or as a commission is required to do. One, they are in marriage.
Na kirotogante kumurekera igoro yogotingi wa matasi chinse amane chinse chinde nigense ya Kenya na boigone seria ya Saudi Arabia egendete kubwatira nakorwa ase ebirango by'ekisemin eyegwetera se wizara y'ekisemi cyekerango kegoro abono abekiro koigwana abono abachiko kini ebirango by'ekisemi anebono kunyara kumurekera gati yali agendete koleto muchando kolengana nebirango by'ekisemi igoro ni kubate birubunensi ya Saudi Arabia na boigone seria ya Kenya ni kubabekiro koigwana kwabo no abachiko ligereria na kumurekera mona manganare geto ugonchorye kwelire egento batabona kia rokane kolete michande menga chinse chibere agoti yabune birongo biro bechisemi bachikubwatira mas chinse chibere ariko ne kibuna gotingwaru bwamate na koleta omachibu anemono asogonchorya kwelire. So basically, our mission is to advance education diplomacy, Ministry of Education, and specifically the State Department for Higher Education and Research. So this is our focus. But of course, we understand that from education, we create human capital. And this human capital then produces the skilled manpower that we require to advance our economic development priorities. We have more than 500 Kenyans graduated from university in Saudi Arabia. This is it's a good chance to build or to strengthen the relation between Saudi Arabia and Kenya in education fields. We are working in that. We are looking to extend the experience between the university in Saudi Arabia and Kenya. We know each country they Onshumuligire mbiyemona sogo chorago tengerandizi TV bonso mugusi ayungati yali tobato kukwaliganiria asomar gobono bali mogandro tobwati oboge Rafaira agoteba tuned in tuned a president nikiwa Kisi Bonchari Nyangena Amakwania ojesama Mary Vochere na baigo na mwisho omawo Melvin na Evelyn. Asante sana ngati watu botia Dolphin Kemto Moenga korchinse mochirichia kebirgo Dolphin Mora News Live Nyabuto Chisemo cha Saudia Joseph Nyabuga na boigona Epsiba Mongare ngati bali batu bwati asemarko bayabono SMS ya mangana yambye bono soko chora gotengera ndisi vyu monchu muligirya tumena nenga kiende SMS ya mangana ya ngendera go kumanya bunaga ndete kwateka una boigotora tukanyora SMS yaito bogaso na boigo echinsa chiria chia margoba olitwa bwatira nere gotera somuno wimanyereyo gakoro kwa Lydia Mose akarekerisara mumanyi aneke buna chibi chamuna licha wekere asenchire jo wekere ngandra goto bwatu na butambe gotena semeli mtandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na bwana se website unatambe www.ndizitv.net. Litera nchinkuru kwa Vincent Onyancha.